Yes, Gasore no musi ratekanye yibere mu rugo no musi nta shooting afise. Ariko kangende direct kwanza ku bintu maze imisi mbona kuri More Time TV uhakorera ikiganiro. More Time TV ni animation. Kandi reka yarakoze mariage yari muri top box namubonye na dada. Ibisigurike ashali. Utamuriza boss mi muga boss yitwari ari magaruka hari ashali. Yo Asha rero oya usanga yeka aravuga no umuntu avuga ngo Asha Ali araje acafatiraho Asha Ali. Keselo bakunzi ba Ashali TV murameze neza aho muri hose Elmalo muri mutari w'ikigwanyu ndi good kabisa. The good guys. So uno musi kubona hano hatekereje atuje. Kwande kwa Gasoji. Gasore babalao mzee ni aje. Freshman. Urameze neza. Wapi rasa. Uno musi introduction sibirefu. Wapi gicha. Fiziki kibazo. Ya mwe kazi bibyuza muratera amasipirize nkuza murabireka. None ukambaza nayo nkubu ndiko ndaribwa munda ndiko ndagira uno jama. None ufise none kuraribwa gashaje nje nabitumi. Tena sio miuko star lazima tuwe tunakutembelea tuzakora mustari wacu aramutse gute. Ava quelques jours tukabitegura mugakunya surprise nkuko ndiko ndaribwa mu ndara. Ico nage mu bugeni man. Bankubita pilau zivanze n'ibitunguru na seleri ebana zasabiriko mbajeza candagira melange. Pilau umuceri w'amazi wariki mama wariki sabuni wariki saomo kumbe na kozi bombe mu ndango maruma ngo chokora hade minute mitwarete indi. None wewe unapenda kula sana ika sio tatizo la wewe unapenda kula wewe kujya vyose mpaka ubimarize sana nchuke chakula eka n'urubanza uragive ushoboye hamukare teguriye abashitsi umushitsi none utabirira uwagaye cyaza kugaye njya z'urubanza abo hari hehe Gasore gazote kwa urubanza kumugenzi sha yari yagize anniversaire y'amateka bazana njya z'ubwoko buta anniversaire sana dote yo Gasore jera shaka umunsi umwe uzomedira nze ndaguherekeza ndaza kugira couvage y'ibintu bugiye nta kibazo uzo kuyandikisha nyuruma ngana kwa lettre de demande d'audience ndayandikira Gasore cyangwa nafise tu seras audiencé. Quelle audience sasa yakuwa nakushindikiza tu demande d'escorte cyangwa ni demande d'emploi non demande d'emploi d'escorte. Après yuko ubugwaye gusa ariko urameze neza yajemeze fresh man toilette sawa bitani haribia kipindi sasa hivi mimi naona shida mwanangu na shida mbona upangwa nje muri toy isayo sari Kes ni Gasore babalao no munsi tuje kumura ariko kandi twamuteye surprise gusa dusanze afise ikibazo aragwaye nkuko yatubwiye ati birahera ni tubidogo sana is going to finish ariko uno munsi babalao ari mu biki sasa rero ifoko zatongiwa na babalao avayo ko wavugire ikibazo kandi usubira kuja kwicara isaha yose hariya uno munsi natekanye uno munsi nakazi fise kandi urabona yuko amadukora ibintu mezuko uno munsi nakazi fise uno munsi ndatibu pause kidogo ndatekanye Yes, Gasore no musi ratekanye yibere mu rugo no musi nta shooting afise. Ariko kangende direct kwanza ku bintu maze imisi mbona kuri More Time TV uhakorera ikiganiro. More Time TV Bese maze imisi yamari Gasore agumaje kumwenyesha makuru nawe nyene shankemeze. Shamakuru no? Twe dufise kipindiri cyako. Dufise live yitwa Talk Box. Sindi mu journaliste je ndo mu comedian. Ni Talk Box tuvuga amasije atandukanye moshe ni animation kandi reka yarakoze mariage yari muri Top Box namubonye na dada ariko iri mariage yabuze pasteur burana pandiri oya mariage yari mariage ya freestyle niko bayita ya freestyle twagize mariage ya freestyle mosheri yari top ubu dada no musheri wa freestyle oya no musheri wa live Numusheri muri live umebe wa live Ashali TV awore ibisigurike Ashali utamuriza boss mi muga boss yitwari ari magaruka hari Ashali yo Asha rero oya usanga yeka aravuga no umuntu avuga ngo Asha Ali araje acafatiraho Asha Ali haya kumuronka Gasore kugira ngo akorane nawe ibiganiro nka kujya koko kuri More Time TV ni kontra
Hivi mamilioni kwa kontra mamilioni yani kontra yabaye entre More Time TV na Creative hamwe na IGC ni ibintu by'impwemu impwemu kabisa ariko hajya winjiza kuko canke baba kubita abana siri yangu bausha kumenya byose na vitu juu umbea mwanaume umbea acha umbea yes tujya kuri sezo yacu dukunda cyane mekanisye iri kiracha ibintu hirya no hino ariko kandi benshi bakomeza kuvuga ati mekanisi iri kiteba cyane guhera izohera ryari bimeze gute izohera ahubwo benshi bavuga yuko iteba gusohoka mekanisi series niyo la casa de papel mu Burundi azi abantu zore ubu rero nacinda ishiramo na Squid Game urumva mekanisi ubwa mbere na mbere ubwira abafanzi nuko mekanisi series ari film dutwara uburyo bwinshi moshe iratuma panika nga ama location ibintu byinshi ibiki bitoro urumva that's why iteba no gusohoka kandi urabizi urapanga n'Imana igapanga sivyo sometimes turafise umuntu dukinana yamagwaragurika cyane ariko ma comment menshi aravuga ati petete ko bari kubura uburyo bwo kuja muri location kenshi nivyo birimo yenda kubeshi sasa tunasema wengu inama ndabivuga ma people mko mnatuchorea bana tufaite vizuri lakini kasora na ria iko tengo mesa kule ku More Time TV iko na contract nenda kubaza nenda mukozi wa Berry Page ukopesha ku botiki guys ntafise contract gusa muri More Time TV afise ama TV menshi akinira comedy yasinye ama contract izo resi franga ariko mbiza wewe ni waje kubera isutwa nga kumena amabanga oya none si ibintu babona bakubona hema kontra shaka banyice ko bisaba miliyoni mbona niko tengo nimepigiko umukomezi wa mbere afite amafaranga menshi ngaha mu Burundi numva ngo ni Gasore Babala Mukhama yampaye isuka ni bitu byafye wapi turashima Imana gusa aho tugeze hose just you have to thank God for everything kurabona aho twareje so turi no musi kandi naho tuzoba turejo ni hazobangana no ngaha so we have to work hard bisa gukora cyane kugira ngo ejo uzobeshwaho n'akantu kiwa mushe igihe wava kwa Miss hariya mu ihuriro wari kumwe nabo muri New Creative Now Creative uno munsi ndiko ndimva ati mwa mugikorana n'urya musaza w'icubahiro canke bimeze gute ko Score my manager of course ugere manager wa Ismail Gasore ni nawe manager wa IGC Ismail Gasore company gisha kwanza IGC company ifise banuze IGC ifise ba manager benshi Now Creative ni management Babu company ni management reka bakubwire nagwibirungo use management nyinshi cyane management ni gute niwe kubeshi management ni wa muntu wese agira icyafashije muri IGC ndamwita manager that's why ndamwereke the value yiwe kuko nawe ni yanyeretse nawe woza ukambye ati Gasore ndafise aka sketch tugakore you are my manager cause you bring something big kigiye kuba ikintu kinini cyane you know management ina kuvuga ngo nibisaba ngo amamiliyoni na maki Gasore Kingereza sikanapiga mnamsiki bro niko atafuta visa niko ndarondera visa rasta yo kuja munuze muri za USA and na Australia iki kintu cyo kina kumativa atandukanye menshi ufise management yiwawe kimeze gute baracemera canke bavuga ati akaya kazu yo utangare bari kugatanga ngaha kugira ngo natwe twuzurize ni fresh we aho na publicity turareka kuyakora sasa publicity na comedy na comedy za kwenda ama kontra ingiza kanoti ndege kuyatora alafu percentage zinakuaje sasa wewe na management yako hiyo ni siri ya mkoba mwanangu sio ukitaka kuingia hapo na unavunja kazi wewe vuga ya Shali TV ya matwanda Yes bakunzi ba Shali TV ndi kumwe na Gasore Babalao tuko turatera story gatoyi ariko kandi tukumenyana byinshi ku bikorwa vyiwe uno munsi ariko arakora serie ya mekanisye muri ko murakunda cyane ndetse iri kirasohoka ubona yuko amasarama atera abameza gusumba yandi ndakundabwira ni kwa kuntu nyene bafanzi bacu gira kutereye nawe ubwo ngo IGC dukora ibintu byiza ure dufise problème ya sound na Chujumva nawe Gasore tubigira aba diaspora burundeza muri hose na diaspora omaniense Oman na Gasore kuchoresha aba diaspora no mviriza ntibakubeshe diaspora ni tuma entertainment iteye imbere none uravye rafizo ngande bavuze ngo Saidonya nka DJ Kiss ni bure si kwa gusamosha lakini naona basema Gasare kawaida yangu manake sio bure ndabavuze kandi Saidonya nka security wa association DJ Kiss achibiti
Mario Balotelli acunga ibimuga Janviero akoropa muri biro ndabavuze ariko aho bari hose bubaho ko barakora ikintu kinini Babu no mudeje deje wahe wa company Babu company kandi very soon Babu company to launching ama project mesha yes Gasore Babalao uno munsi ishure yahejeje kazi of course kandi vuba diplome yanje kabisa bari fie nawe biteguye gute Gasore ndibaza n'ibyana bitwa danger diplome yanje bari fie tuja gutora kwanza diplome ndi muri V8 tutakula mpaka na sietu mbitu kwanza kukula naramenye ivy'abaswahili je napira nzoteka kuri diplome yanje izo ari imyumbati n'ibiharage point foro na kasosi uzoja sojuta zoja tajichura kare nacho mwanene uje amata gitenda kunani yake uyu urumva nzoja gutora diplome kuri omize tugira muri V8 bantijeje nahone ama after there cyo gufata ama picture kuri plage ama reception yanje izoba muri stade guys hari ikintu mutabonye sasa rero mbana ndabakubita kwanza kinsolite sasa twamusanze mugakabutura maboro nigambere ndasanze yamba akakabutura nkaka kabona akaona vizuri umenga nakaboka sasa wewe unashinda mboka sio mboka niyo nkivyuka just I'm relaxing myself yes Gasore rero ese mfise amaguru nka mipago nkabanuse physique lakini ashakuwa jione wa ashakuwa jione dago kamukoroka naanza gisigaye nkoko cyane mino misi renga sinjya cyane ashinga paka mukorogo ni satbira vashe jina mukorogo no kwisigara na ashali ali nana paka mukorogo isiga abandi isiga mukorogo za izitwa za amera inde akisiga mukorogo ya Veslin Agini Gasore mungana muona wala yes ni Gasore inyuma yo guheza amashuri beshi bashaba yumva ati none Gasore azoshija mu biki nazo atwereka umukunzi tufanye mariage tuenderemo direct ndasumukunzi Imana idufashije vuba tuwega nanje ndiko ndegereza ko umupapa bazoyinta papa Bolole papa makolo de kankolo sasa guys Gasore akundwa n'abakobwa injojo n'injojo urumva mugabo rero ku myaka agezeho ntiyabaye umuguruguru nk'abandi usanga mu myaka y'abafise abana paka ivijwa nini aho sio mzima apana ibisanzwe none bisanzwe tu ariko vuba nzobereka umukunzi wanje kandi nanje vuba nzogira mariage nanje tubwire basi urudome gwe rutango atangurwa na ge atangurwa na ge chumbia ngo yitwa gok ashobora kuba ari n'intuzo ya Goliath you never know Goliath Godelief Gode Gasore Babalao waragize ibako yo guhagarara imbere y'umukuru w'igihugu rumwe wakomediye benshi cyane mbere se bagize ibyo bakwe aya mateka yo guhagarara imbere y'umukuru w'igihugu ukamutwenza experience y'amafaranga yaramucyoreje Samire kandi yaraguha yarayamaye kabisa se barundi mutamahuri hose ubawe muvyeyi wacu hajyanya experience uburonse ukuyajyanya ikintu cyambere gikuru apare ko muhagarara imbere mukamutwenza n'ibindi bitandukanye ikindi kintu vuga ati hajyanye nagenda hakuye ubumenyi runaka experience pole mzee wangu awe ruka basi kidogo no have wono nanga urumva rero experience experience kaka wende basi experience nuko nasanze yuko impano yanje ni nayo career yanje bisigaye yuko je nimba ndumukomeye naho nzoba ndi imbere ya papa iroma naho nzoba ndi imbere ya Joe Biden nzoba ndumukomeye kujyanye n'ibyo kumutwenza kandi nkagira my comedy of course hari abandi usanga n'umukomeye bamamagaye ya president acha kubita igipara kambara amakostime akavumenga ikavuga ijambo yo gukwa no never you are a comedian still in career then bandanya like ko baba bagwamanga bakoze nk'umukomediye bazi style ya cyangwa style ya ugaragara nk'umukomediye nk'uko bakuzi yeah ariko hariho benshi bakunze kuvuga ati hano wacu mu Burundi ntidushigikuye kuva hejuru mu nzego zo hejuru uko bisabwa nka Gasore Babalao yanabionaje kwanza and fresh tubiko biraza attention biko biraza mu Burundi ko biraduga kuko urabona aho dukora ibikorwa bikarabwa meme na nyene cubahiro n'abamukurikiye bose urumva ni ibintu bishimishije cyane ariko before twarakora ibintu abana bakakwita umusazi ati ibyo bigugu ko muragira tu vois
ariko unaona ko nka biri Nyamitwe son excellence ambassadeur w'Inyamitwe arakomanta indirimbo agakomanta ba comedy je kama kumapere nawe iri Nyamitwe kandi anyita we petit arambye ko ataragusohokana kumyasohokana Oleg kuri plage vuba je nazosohoka ni hajya Oleg ikagiya base cyamje ngo tuzuja mu bwato uri Nyamitwe tuzuja mu bwato kandi nako Oleg bamubwiye ngo saba icyo ufata cyasaba kijeni soda nyoye cyane ni karibu imbere y'ambasaderi ari twayibisha mzoga fumufuta amazi kweli mugana cyo awuchomba ngo Oleg muramufana egodera ndagere ko ari lyrics y'ijadiri yes Babalawo yaragiye muri Tanzania araduserukira agenda gukora ibikorwa muri Tanzania ndetse birakundwa cyane ariko benshi baravuga ati igikorwa nticyarangiye muri Tanzania nkuko bari bashifuza bukigeze he nicyarangiye twagize anko mukujani part 1 part 2 tuko turabingene twabigenza niko akuno ngomba ndababwiye ati nuburyo bumubura kugira ngo bashoye kuzana mu Burundi nabone bakora ikintu kuko ndibaga ko part 2 irangiye yavuze ati niko nakuja Bujumbura Burundi nakuja ko Bujumbura Burundi Kamenge na Chalama ntakuja hapo yapoti Melikiolo dadaye ariko experience bari bajama badusumvya niye ko murumenga twese comedy turayikora fresh ntacho badusumvya management kandi nigifise management urakora byiza bigashibwa wazi mu gukora nanga par exemple Gasore no yandika film Gasore ni wayikina ni way directing sometimes ugasanga ni naje wengine ndayikora ndayimonta urazi montage mi Dore indirimbo ya Sat Be Hug Me iraba ndafise touch nakoze awe ndo DJ Corona no DJ Corona tobura tubaze ndo DJ Corona turamubura sasa biratanguye kumenyekana minda hapana jina saga touch nakubisemo hajya gusa mugasansa siko bigaragara Sat Be ni frère ni grand frère baza bakenti bose barabizi hajya ndashaka nakoze mu ndirimbo kanya kuvuga ni jewe hajya about me girl kaje nijinagashize sibikali sana mwana sasa nagaika Gasore ahora kora indirimbo sivyo ari kudusohorera indirimbo bita nchorera niyo saba nchorera manakajana nchorera ariko Francine Jama ireka mbindure ashali nchorera TV chore yo guys Francine yandirimbo yarayakiriye aranayumviriza neza nine jambo yakubwiye yaragize soneri mugabo ntacho yambwiye no ndacari ndi kugucorera Francine ntacho ndacari ndi ubitoza biri binotse yes imbere ko turangize ganiro cyacu kuri Gasore Babalawo no munsi abari kwaradukurikirana bitege ibindi bikaze cyane ku rutevye karako ibitege we are going to make something big ari film izo imana dufashe gusa ko dushaka ko tutangurana 2020 n'ikindi kintu gikaze cyane ya unyu tugize tubambo turabandanya mekanisi ariko tugiye kuza twagena ama film ama story meza cyane ahera urumva yigisha please kurusha mon cher imana dufashije kuri bonane le premier itariki imwe z'ukwa mbere twashobora kuri kintu gikomeye cyane igikorwa kishaje ya imana dufashije tugakora kabisa neza mu mahoro izo ari fresh sana collaboration ya Gasore n'abakinyi b'amakomedi b'abanyarwanda ko yarabivuze ubwa mbere ko igiye kuhaba ikize vuba niko nyine hari ibintu by'ama vaccine ya corona COVID-19 unaogopa kupigwa sindano hapana sijaogopa nitapiga mzee tutaishiaje yarumvisa ka audio karao umuntu mvuye kwipimisha ngo banteye vaccine ya corona ariko ndumva ibintu bigenda bimeze neza bikagenda ya vaccine ntumbase batoye bizombi siju endo hivyo bala kesi bakunzi ba TV nari kumwe na Gasore Babalawo ikintu gikuru kusa gutera story to tukumviriza hagi umwana w'ubwenge wumvira mu ndura ryatubwiye byinshi cyane twagomba gusa dutere story twumviriza ingene ari kari twareko twasanza afise ikibazo cyo mu nda abantu muza muramutumira ko Gasore muri fete muze muraraba ntazajya byose ko uyu nimba mwagize self service ahera kuntu zayamere gushaka kuyanyuma byose agenda arashira kurumva ntacago ngira my self service imana ishimwe kwa mwadukurikirana ndetse mukamurangije igano cyacu mumeze neza imana bahezagire cyane Gasore tumarize basikipindi twage basa dabon fresh yo maniga zo watsa kwa pinze kwa pulse par tamba tolomba isme Gasore comedian Babalawo AKM zo kuchorisha KM pwe ni fiena we bakunzi wa Ashley TV don't forget to do subscribe there to get a comment na share na partage na like na everywhere na messages aussi na limikashi de ya Sonia rashite
Pita kuna kamera. Ana karibu mzee. Kamera ile kamera. Ndio ile. Ndio ile. Sina naibonye. Ndio sasa. Ni salade. Umeze neza. Ndashima Ashley TV. Baby, I see you and yeye na. Guys. Yasona shakuwa ni mandevuni. Mbo, mtanisamee nanuka shombo natoka mwanani mamboga mboga. Avuye kuroba. Ni hatari sana nigutire biraje. Bien. Binaendeka. Nukuri bimeze neza twaje. Mbona ibintu ni bon. Warabyibushe nisa isigashiga kamkorogo. Sikamuyemba neza muri ashari. Ashali wako vizuri wa. Uko fresh. Anichore basi mimi niko fo. Kanuvuye unatoa mshombo. Uko mshombo vraiment mvuye mwenyewe. Ava mshombo. Aina kwanza konge. Asha likoge basi. Ashley baby. Aho cyane mvuye gusuma. Mkishombo ya shombo yake. Tuwa tunamaliza kipindi. Guys, mwaze udukurikirana cyane yari Elma Love mwarimu mutadi bukigwanyu ndabakunda cyane ndetse ndakone ngene mu Twitter aho ndetse mukanadushigikira kora subscribe utarayikora maze kurikora nawe uri umuntu w'amateka cyane Imana guhezagire cyane asampurusa kabisa yongereza imigisha mu vyo ukora muwongere utige na comment ugire cyo mubwiye Ismail Gasore kandi unamushigikire kuri YouTube channel ziwe zose aho ubona ikiwa ciwe cyose cya Gasore canke ya Soni ana ingia pare usupport inzu Burundi muri rusangi murakoze cyane.